ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Ka Seng Hanyo Trap Youth Council Ribhoy District haga arfu artri ko punai risau arajar arfu wei kala penlong na kajingra lama yong hanong po kum kadak ban persya jur ye kajingkiu dor jang ko umpenyang petrol ban umpenyang diesel kabala kata shikat dai ye ki babun ki pai ba ki baduna haga yo ka kot ban dawaru na ka sarkar bakadai ban penihar dor ye ko umpenyang petrol ban ko umpenyang diesel Kaseng hapo kajing elam jong Presiden Usamla Jason Lennox Nongrum rengkat bat kidikot kila se de lama yong hakikali bat de jaka pa ba hanongpo ban penpau ye kajing bitar ye ka sarkar jilla gabamshim lele ai halor kajing keudor ka umpenyang petrol bat ka umpenyang diesel yang Seng HYC Ribhoy District hapo kajing elam jong robot ni pancarin bagi proyek parsengram kini ram tu bagi itu ucapan Seng kini kalau besar ya baru di distrik bakin penlong ya ke black flag protest ban observe lan ya ban shikum shibenta ban penpau ya ka jing persya ya ka jing kudor jong ka petrol diesel LPG ban kiwe om tangga gejala andrei hakari berkuai kumbang yatip pakai jela Meghalaya leng menuju ke por bakari berkuai yang pengidaya lembah kani kajing kerdu haka jing one shop jong kani kelam COVID-19 haka ni kapor juga jing hirat kalong kai ke bas ngiau bat kabumla ban kriang ya kabangin hap kum kipai ba ban mat ya kini kijing e lengba ki polisi trikam jong ka sarkar kum kaseng ka batrei ka batemrong ya ka kia kasion kajing e jong kipai ba nong susnong mentagasni baru ki snak trikam jong kaseng hakeleng juga dikasih janjian haman ki district headquarter kumala matha le kaseng kini nilai ini untuk sing syahmat barwa kumapila yui ki black flag ki flags ki banar wa per ban penpau ya kajing semua diau ya ka sarkar barkum kaseng leng bagan ka singi ka pemerintah idon ya ka bang terpat ki excise duty ki ba labu hi da ka sarkar kimi VAT kiba la impose daka state government new i kala kiu hadu kata-kata kumbang iya smutu basic price jong ka upinya la bengia kren kan ko iya tang kuba sau pinyo hadu sampu tu ka tang jong ka petrol la bai kren kata henry hadu menta kadang dei kesin ka beningkong haka history jong dari India ka petrol kan bot parat spa tekan ngadi ka basungsi kan ngadi ka basungsi namar ba laisha la benong ka state government agajuk upor ka central government kila bu ya pai ba apeng kajing linyar ha di na kada kum kaseng kum ngong IT kaseng ka baba ka bakit ni kalung kor jeng pinong sisno kini kisuk kiba kum mangi sungtu manta kiba bun kiba bala mestep mesni bam damit bun lagi nong sisno tu ni kamdan pori boy ni kum di baduk kenrei kajing kiu jong ka petrol ke diesel LPG kala bu ya pai ba apeng kajing linyar ka bakrau namar ba we bal akidor kiniang marma mardi baro ki bagi pemerintah halahi ngalasem man kasih kila ikiu ikan dengan gaji sisa pada kali yang seng kadawa ya ka sokar jela pakan bunduna no nakai ke bakabat kadon hakan ka por pemerintah 100% de penhiar no charges habide ka petrol diesel berkunjung ke LPG katakan di gaji terpat ka message ka bani gua pan pau ka sokar berkowe ka bakam kepang hakum kan ka por ka pemerintah yinomla ya ka ban klet Kidon ki election haki lai pilih ki constituency. Mau klang, mau rukeneng, bak raja bala. Long bakilat haki keluar gila yuki dengan basyai, yang ki pular. Ke baka sarkar, LPP, berkiwai ki badon, haka MDA. Kilai yang kapan pular, Ahmad jong paiba. Ki paiba jong ki lai pilih ki constituency. Nakaliang jong ni, Apo Ribhoy District, Midon tang yang kapan pintu. Ihap ban semutu, kano ka sarkar, kano ka parti, ka baknyat, ipim peit ya pai ba ngibu tang ita ijing tentu ba kipai ba jong ka mau plang raja bala ban mau keneng ihap penlong ki basta banjit ikinong mikmat pet menta kajing babe ka jongi ka bang nyimla asyu bangin le ai ihap ban yakran tang kamera hadukan sya na bang nyimla ban le ai kani ka anti pur polisi jong ka sarkar nyinyi pendram ni kini ki polisi ki baknyat imi pet ki balute imi pet